Hoki ki ngā tuapapa, connecting to practices that nurture well-being. Kia ora, Moriki Hogan taku ingoa. E Kaumātua roto ngā tihine hauora. Ka Kaumātua haere tatou, ka memeha haere te whakamarumaru mai etahi o mahi werohanga rongoa o mua. Your immune system may no longer work as well, and you are at risk from some preventable diseases. Protect yourself against influenza, COVID, shingles, tetanus, diphtheria and whooping cough. There are many ways to access free immunisation for your whānau. Visit your local Māori health provider, GP, or go to a drop-in immunisation clinic near you. Alternatively, call Healthline on 0800 282926 and they will help you book an appointment. Hikoi ringa tahi, Kaumātua me ngā mokopuna, e ako ana i ngā wā o mua, e anga whakamua ana ke te oranga tonutanga. Me whakapapa te ora. Immunisation is one way to protect whakapapa.